I pozdrav svim ljudima i halo, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ljudi, u ovom klipu radimo pozdravljanje youtubera. Tako da, evo sad upravo ćemo pozdraviti jednu caricu, Tema Gaming. Ja sam je subao i otišao sam na reality subscribe YouTube i ima 3 suba. Što je jako malo. Evo, pogledajte, Hitler peva, galjom stavila sam se, znači... Ja sam crkao smeha. Gledajte sve. Možete pogledati na njenom kanalu i subite obavezno. Predobro je. I dajte motivaciju da snimam. Kao i ja. Krajevski. Kraljevski, i to Afinanusa. Evo ideo. Kranka. Kanban. Ovo je kraljevski, ljudi. Evo. Lajkovat ćemo, vidjeti, ja sam već subscribe-ao, znači Antema, pa ispod jedan prijavljeni korisnik. U stvari sad imaš 3 carice. Znači, evo, snimala je i Skyblock. Pogledajte, znači, stvarno se potrudila i... Stvarno mi je žao što ima 3 subscribera, nadam se da ćeš carice doći do 1000 subscribera brzo, barem do 100 sada. Ja ću ti pomoći, znači pozdravljat ću te u svakom klipu da dođeš jer stvarno mi sviđa tvoj kanal. Znači, evo pokazat ću vam. Znači, Antema Gaming. 3 subscribera, ispod piše 119, to su moji subscriberi, to nešto glitch. Dobro, znači vidite već. Ako hoće vidite svoje ukucate real, YouTube subscribe. I evo vidite 3 suba, ima što mi je jako žao, ali dobro, mislim da je tek osnovan na kanal, ne znam, pre možda nekoliko dana. I dobro ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Ako se sviđa, obavezno ostavite like, share, subscribe, postavljam kanal isto i nju like, share, subscribe. I pišite joj neke komentare šta još da snima. I to je to, vidimo se u narednom klipu, puz.